batubaza iyo tuvuye, tubabwira ko tuvuye mu biraro, tubaza ko nta makuru tuzi y'intambara, tubabwira ko twe ntacyo tuzi, twiviriye mu biraro. Hanyuma baradusohora batwicaza imbere y'inzu, baduhambiranyije amashati, batangira kuja impaka, babiri muri bo bakavuga ngo baturase. Undi wasaga n'ubayoboye akanga ati turakanga abantu, turakanga abasirikare, bakaba barumva imbunda bibwire ko aduyaje. Nuko muri ako kanya bakiri kuvugana gutyo, ariko nyine bagipa ko umwanya utari mutoya, umwe ahita yitaza ahagarara ku ruhande araturasa kandi hari umwijima n'itara ryo mu barazani yaza rihagera aho hantu bari batwicaje, hari umwijima. Ubwo mwari mwicaye? Bari batwicaje hasi. Nuko araturasa, ntitwamenye uko byagenze. Ikaze nshuti bavandimwe bakunzi bamenya amateka na Rema TV, kuko mubireba kuri kamera zacu hari umutumirwa, twagira ngo abanze yibwire abadukurikiye, hanyuma tuze kubabwira insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kuganira. Tuguhaye ikaze muvandimwe ngo wibwire abadukurikiye, hanyuma turakubwira icyo tugiye kuganira. Murakoze cyane, murakoze ku butumire bwanyu. Nitwa Mbonigaba Murondorwa Boniface, kaba mwene Murondorwa Karikera kabiri ku nzira wa Rutende, kaba ndi umunyakarama mu nzu ya Rutende. Urakoze cyane kwivuga neza, niwo muco wacu Abanyamurenge, kuko mubyumvise muramumenye, abashobora kumumenya. Hanyuma rero kuko twari tubivuze, uyu mugabo mureba hano kuri kamera afite amateka akomeye cyane, cyangwa se ubuhamya bukomeye bw'ibintu Imana yamukoreye mu 1998, ubwo muri Kongo habaye ubwicanyi bwibasiye Abanyamurenge n'abandi Batutsi, aho bari mu bice bitandukanye, baricwa ibihumbi n'ibihumbi. N'umwe rero mu bacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi agiye kutubwira aho yarari nuko byagenze. Ni amateka maremare ababaje, ariko namwe mu mateka yacu tugomba kuyihangana tukayumva nubwo asharira, kandi nabo byabayeho tubahaye pole kandi tubabwira ngo bihangane, kandi tubabwira ko mu by'ukuri nubwo bibabaje gusubira mu bihe mu makuru bene aya ngaya, inzira y'umusaraba, ibihe bikomeye yaburiyemo abiwe ndetse n'ababyeyi be ntibiba byoroshe, ariko kandi ni ngombwa ko bivugwa, kuko tugomba kuyavuga kugira ngo abazadukomokaho ndetse n'abanyamahanga batabizi kugira ngo bumve ibitubaho, dore ko n'ubu ngubu bigikomeje bitarahagarara. N'ubu tuvuga ubu ngubu Abanyamurenge bari mu bihe bikomeye bigiye kumara imyaka irenga 5 bicwa, banyagwa ibyabo, birukanwa iwabo. Ni ibintu birebire, ngira ngo abakurikira social media murabizi. Reka rero uyu mugabo atubwire mu buryo burambuye uko byamugendekeye aho yarari. Ikaze muvandimwe, wabyumvise, uratubwira uko byabagendekeye 98 cyagiye habaga ubwicanyi bwatwibasiye bukatumarira abacu, abantu benshi batagira umubare. Murakoze cyane, kuko mubivuze ubwicanyi bw'98 bwakorewe Abanyamurenge muri Kongo hose, bwansanze muri Katanga, precisement ahitwa Ilikasi. Yego. Nari nageze i Lubumbashi mu kwezi kwa gatanu ku minsi 10, njyanwe no kuja kwiga, nari ngiye gutangira kaminuza. Hanyuma bakuru banje baje kuntuma Ilikasi mu kwezi kwa 7, njayo igihe cy'ubwicanyi gisangariyo. Mbese cyasanze uri Ilikasi ariyo bagutumye? Yego, nari ncumbitse ku mugabo w'Abasita, akaba ari marume, umusaza witwa Yeremia Mazimano, umudamu we nawe akaba Mushenge. Aho niho narindi muri ubwo butumwa narindimo. Ku minsi 5 y'ukwezi k'umunani baramfashe, nari mvuye kuri abatware ni mu muhanda,
baramfata ariko kubw'amahirwe uwo munsi barandekura ndavuga abasirikare ba leta ya Kongo yego nza kugenda ngo ngere mu rugo umushenga ati uwo baragufashe bakumarana umwanya muto bageze barakurekura yego bamaranye umwanya muto bambaza uwo ndi we twari abantu babiri twari kumwe n'undi mugabo w'abasitana witwa Paul ababwira ko atuye aho ababwira ko ari umuturage waho naje mbabwira yuko ndi umunyeshuri nigira aho ngaho ariko n'iwacu ari aho ngaho nyine Irikasi nuko baje kuturekura tubona ibintu byakomeye tugeze mu rugo nabibwiye Mushenge Muyomba we ntiyari ahari mbimubwiye ati kuguma mu rugo muri ibi bihe boza umwanya wari wose bakabafata abantu b'abagabo reka nje kubahisha. Hari undi musaza nawe muramu we witwa Filipo agenda kudushakira aho aduhisha ku muturanyi uwo mugabo araduhisha twahamaze nka kabiri ngo bigere ku minsi 8 mu ijoro nko mu masaa 3 wa mugabo aratubwira ngo ibintu aha hanze byakomeye ndetse hagiye kuba couvre-feu mu buryo bashobora kugera hano bahabasanga bavuze ko basanga yarahishe umunyarwanda niko batwitaga ati uwo basanga yarahishe umunyarwanda baramwica bamwicane n'uwo nguwo yahishe nuko aratubwira ati none nagiraga ngo tugende hehe ati nta kundi gasinguma kubahisha ngo mbe nabizira mugende mwitange mbese mwishira babashaka nuko turamubwira ngo wadufasha twebwe ndi tumenyereye hano cyane Irikasi turabashitsi muri Irikasi wadufasha ukajya kutwereka kuri yanere aratubwira ati reka umuhuri dusohoke ngene kubabereka yari umugabo turasohoka turuje imbere atuje inyuma ngo dutere intambwe nkazingahe abona undi mugenzi we mu muturanyi wiwe by'umugabo bahagarara bavugana nuko twe tusa n'abateye intambwe ngo tugere imbere ngo twe guhindukira dusanga wa mugabo yagiye atadusezeye ntigeze dusezera nuko nta kundi twari kugira turagenda aho twari ducumbitse kwa Muyomba tuhageze dusanga Mushenge n'abana bose nabo babafashe babajanye ubwo mwari abagabo batatu twari abagabo babiri wowe n'uwo Paul yari yagiye wiwe uri kumwe na nyokoro Muyomba witwa Filipo niwe twari turi kumwe dusanga inzu bagiye nta muntu n'umwe uhari hari umuturanyi wabo wari ushatse umugore w'umunyarwandakazi turavuga ngo ese aboje kwimingura ya mugore twareba ko aduhishe ubwo wewe wenda ari mwene wayo yego kubera ko tuvuga ururimi rumwe turagenda ngo dushike turamukomangira arakingura berere ku rugi buhoro wari nijoro ku masaa 3 z'ijoro aberere ku rugi aratuvugisha yaranatuzi turavuga ati twagusabaga kuduhisha atubwira ati ntabwo byashoboka umugabo wanje ntahari aramutse aje agasanga nabahishe yamerera nabi cyane ntabwo nabahisha mwihangane nuko twavuye aho ngaho tuhagarara iruhande rw'inzu aho ngaho kwa Muyomba Yeremiya umwanya mutoya yashize iminota wenda nka 10 cyangwa 15 tubona abasirikare batatu baje gusahura bafasha abantu barabajana hanyuma bagarutse gusahura baje gusahura iwari mbese kwa nyokoro yego duhagarara ku ruhande hari igiti tucikingaho mu mwanya binjira mu nzu wa musaza arambwira ati tubasange nta kundi tubishire turagenda turinjira mu nzu tubinjiranye baratwitanga cyane bashaka no kuturasa badutegeka kuzamura amaboko ngo twegamire urukuta turabikora batoza icyo dufite turabwira ko nta kindi dufite uretse brosada twari dufite mu mifuka ubwo bamenye ko muri abanyarwanda mugani wawe nuko baraje badukora mu mifuka basanga koko nta kindi dufitemo batubaza iyo tuvuye tubabwira ko tuvuye mu biraro
tubaza ko nta makuru tuzi y'intambara, tubabwira ko twe ntacyo tuzi, twiviriye mu biraro. Hanyuma baradusohora batwicaza imbere y'inzu baduhambiranyije amashati. Batangira kuja impaka, babiri muri bo bakavuga ngo baturase. Undi wasaga n'ubayoboye akanga ati turakanga abantu, turakanga abasirikare, bakaba barumva imbunda bibwire ko aduyaje. Nuko muri ako kanya bakiri kuvugana gutyo, ariko nyine bazipa ko umwanya utari mutoya, umwe ahita yitaza ahagarara ku ruhande araturasa kandi hari umwijima n'itara ryo mu barazani ryaza rihagera aho hantu bari batwicaje. Hari uwo mwari mwicaye bari batwicaje hasi. Nuko araturasa, ntitwamenye uko byagenze. Kubw'amahirwe ukagira ngo Muyomba yarashwe, nawe akagira ngo nije warashwe. Muraryana, urumvaga amasasu yaravuze muraryana, igitaka cyaraturenze. Nuko mu kanya gatoya numva arampamagaye. Ngampamagara nditaba, arampamagaye ntibakurashye. Ubu mwavundagurise gawe wenda muratandukana. Oyaye turicaye ariko nyine ivu ryaturenze, igitaka cyaturenze. Nuko arambaza ati uri muzima ntibakurashye? Ndi muzima. Nawe uri muzima? Ati nawe ni muzima. Nuko mu kanya baraduhagurukije ngo duhagurutse abona nyine turi bazima. Nuko batangira kudukubita, ariko barimo wa wundi wabarashe se cyangwa bari batatu. Bahita badushorera ngo tugende mwika. Baratujana bagenda badukubita mu mutwe. Turagenda ngo tugere mwika, dusanga Mushenge n'abana niyo kabari babazanyemo. Ariko duhushanwa nabo babasubije mu rugo. Dusanga ntibakiri aho ngaho. Ngo dushike baduhitiza mu kazu bataratujyana muri gereza. Dusangamo abasirikare bafunze nabo. Barafunze bicaye mu kazu. Batangira kudukubita, batuka, bagira bute. Hahaguruka umusirikare bari bafite icyayi gitetse ku mbabura. Afata igikombe cya plastique adaha cyacyari. Nuko bari batwicaje twegamiye urukuta. Aranyegera arambwira ngo asama ugotomere kino cyari. Ndambwira ngo ntabwo nagotomera icyayi gishushe gutya. Nuko akomeza kumbwira ngo asama ntakikumenaho. Ndamwihorera n'ubundi nabonaga ari ugupfa kwa gupfa. Nuko akimenaho, arongera antera umugeri hano mu gahanga munsi y'urukweto gutya, avuga n'urukuta. Sinamenye uko byagenze. Byatwaye nk'iminota, ntamenye umubare wayo, ariko wenda itari munsi y'10. Warabye mbese wataye ubwenge? Mu kanya naje kugarura ubwenge, nsanga wa musaza ari kunkoraho ati umeze gute? Ati ndi muzima. Ariko deja cyacaye bamenyeho natangiye gutonyoka, cyagutwitse mu maso. Nakurya yanteye urukweto aho maze kunkwigisha icyayi. Nuko baradukubita aho ngaho, mu kanya baradushorera batujyana muri gereza. Ngo bijye kugera mu rukerera. Rero kasasaba z'ijoro tubona bazanye abandi basore babiri ngo bakingure. Tubona n'umuhungu w'uwo musaza twari turi kumwe n'undi mwishwa wabo. Umuhungu w'uwo Paul? Oya, n'undi mugabo nawe yitabye Imana tuvuye Lubumbashi, yaguye hariya kwigoma, yitwaga Byishimo, umuhungu wiwe. Nuko ubwo nta bandi barazanwa muri gereza wenda b'abanyamurenge cyangwa abanyarwanda? Twari twasanzemo abasirikare ba Kongo nyine bafungiwemo. Naho abo bana babakuye mu kiraro. Mzee Yeremia yari afite ikiraro kiri hafi y'umujyi wa Likasi. Naho niho babakuye babazana.
no barabazana baradukubita no kubatangira kudukuramo imyenda nta kundi twagiraga tukikumira hamwe bakanga babasirikare twasanze muri baradukubita mu bigeze aho ngaho dusa n'abamenyereye nuko mu kanya hagaruka undi musirikare twumva bwakeye oya ubwo ni ryajoro gusa ubwo muri iyo joro harashize umwanya mutoya nuko araje arakingura ati umunyarwanda umwe nasohoke naze hano nije wari wegereye umuryango mpita nsohoka ngo nsohoke ararongera arakinga aranshorera asubiza nkarya kuri ya nzu bari baduhitishemo ariko aho muri prison aho ngaho muri iyo ka ariko yari indi nzu iyitari yego prison bari babajanye munsi centrale oya ye kara prison yabo gusa aho ngaho sawa mwika nuko hanyuma arambwira ati se kugiye gupfa niki wavuga ndamwira ati ntacyo mfite navuga nimba ari umunsi wanjye Imana irabizi nta kibazo ntacyo mvuga ati ntacyo wavuga ndamwira ati ntacyo mvuga nta kibazo nimba Imana ari wo munsi yangeneye nta rindi nongera turagenda mbona nyinjiye kandi muri ya nzu baraduhitishemo tugishika ngo nshike nsangamwo umugabo bitaga umunyamurenge naho nicyo bari banzaniye bamufashe bamwita umunyamurenge noneho bagiye gukonfirma barebe nimba koko ari cyangwa atari nuko nshitse ati muvugishe mu kirimi cy'iwawe muvugishe mu rurimi rw'iwanyu ngo muvugishe kandi akaba ari umugabo ufite isura nziza ariko nareba mu maraso nkabona si umunyamurenge none ngera ubwo ntagira kumuvugisha atansubiza akaba ari ngiye gukubita nuko ntabwo ariko ntabwo ari umunyamurenge ati karanga kukuvugisha nawe ukabesha ngo si umunyamurenge ntabwo ari umunyamurenge wenda nubwo asa n'abariko siwe nuko barankubita ubwo ngubwo aza kunkubita ijido nshaka kwiramira nkubita ukuboko hasi inkokora aka kabufu kagahita kavunguka nuko ndabyuka arasubira aranshorera bansubiza muri prison aho iyo prison twayirayemo buraca tuyirirwamo ngo bigere ku mugoroba tugeze ku mugoroba naho umushenge yaje kugenda ashakisha bamubwiye ko badufashe agaruka hari asanga niho dufungiye niyo waje kumanywa umugabo we yari hewe iwe umugabo yari yaragiye i Burundi yarahari ndetse icyo gihe intambara yabaye yagarutse yageze muri byo yageze i Kalemi umunsi abanyakalemi bafatwa ahongera muri byo iwe munsi yuri imodokari ajya muri byo nuko noneho yaje kuduhembura ku manywa bemera ko bazanira ibiryo yaraje atugurira soda atuzanira mu kanya yohereza n'umwana azana ibiryo nubwo byatunaniye ntitwashobora kurya twakubiswe cyane baraduhembura turahirirwa ngo bigere ku mugoroba ukijima kamaze gufata tubona baradusohoye twese rero basohoyeje n'abo bana babiri baje nyuma hasigara wa musaza n'umuhungu we baradusohora ngo umuyobozi ngaraduhamagaye turagenda ngo dushike twicaye mu byatsi aho ngaho iruhande rwiwe aratubwira ngo ndabizi ko ati abakuru bazaca umugani ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira ati namwe twararwana inzovu zibiri Kagame na Kabila none nimwe b'ingaruka zibaho akundi mubyihanganire niko bisanzwe aharwaniye inzovu zibiri niko bizabigenda nuko turaceceka nta jambo twamusubiye ati hanyuma natekereje ko mbabohora mwebwe ko muri batatu bariya babiri ndabasigarana hari ankete ntoya nshaka gukora ubwo nabaye wa musaza Filipo n'umuhungu wiwe twari twabaye
batanu muri iyo gereza. nuko ngamare ati none mu kanya gatoya imodoka igiye kuza ibatora ibasubize mu rugo. Mu kanya kongo yabiranza badushiramo aratujana na harya kwa Muyomba Eremi. Nuko ariko dushika turi abantu bameze nabi bavuvuye bumva bari wanavunitse gutyo. Yanjye nari navunitse ukuboko kwabyimbye bwa bushe bwa cyacyayi inkoni twakubiswe ntawubasha kwicara mu buryo twashitse tukaryama mu ntebe twubitsinda ntabwo twabashaga kwicara. Nuko turaye aho ngaho buraca mu gitondo bukeye mushenge twicaye munsi y'igiti cy'umwembe cyari gihari tubona umwungeri w'abaraje bari bafite ferme ahantu hitwa Koroyezi. tubona umwungeri w'abarashyitsi yari afite abana b'abahungu babiri. Tujya hari mu biruhuko abana baragiye muri ferme. Abana nyine ba nyokoro. Yego. Abahungu be babiri bari n'abatoya barabari batoya. Nuko ashitse bamuhaye agatebe baricara umwanya muto yatingiye kubabwira ko abana bafashwe kandi kuva bafashwe nta rengero ryabo nta makuru yabo dufite. Umwungeri wari umunyamakuru wundi utavuga. Yego. Wiriya mbese ubwo ariko bari abantu biriya bakongomani banze. Nuko mushenga ati bibaye ngombwa ko ngenda Koroyezi ariko ntabwo no gusiga hano. Abwira wewe wenda aba bana bato ariko wewe ntabwo no gusiga ngusize ahangaha ejo bakagufata ninde nibura wazakugeraho. None hano haruguru hari abafrere b'abakatolika tuziranye. None tekereje ko twagenda nkajya kubinginga bakaguhisha. Yari ko bibona ko n'ubundi n'uburi ababoye ariko bitarangiye ibibazo bigihari umwanya wose bagaruka bakabafata. Tugenda yararinze akishima ngo gafate itatuzamuka kuri abo bafrere ntibari kure n'iwabo ngo tuhagere kuri gate arakomanga nijoro akishima karakomanga. Nuko turinjira arababwira ko ndi umwana we, ababwira ko abandi bari Koroyezi. None haje intumwa imubwira yuko bafashwe none agiye kuja Koroyezi ariko yagize impungenge zo kumusiga mu rugo. None mushobora kumpishira uyu mwana. Ati nta kibazo turamuhisha. Ansiga aho ngaho hari ku minsi 10 y'ukwezi k'umunani. Ansigaho bukeye aragenda ajya Koroyezi mbaho kugeza agarutse. Yaragarutse mu ijoro arongera undi munsi mu ijoro aza kumbwira amakuru, aza kumbwira ko abana yasanze barishwe. Ibyo ngibyo ndakundi turabyakira gutyo ngo bigere ku matariki 15 y'ukwezi kwa cyenda. Maze mu kwezi n'iminsi 5. Mu gitondo kare yari yaranzaniye mushenga yari yaranzaniye akaradiyo ngo nza numva amakuru. Ariko muri uko kwezi ukumva amakuru hanze bimeze gute? Icyo gihe yari aho ngaho yirindaga gukomeza kuza ngo ansangaho atazakuraburira kwari. Ariko abo bafrere nkababaza amakuru. Nakomezaga kubabaza amakuru bakambwira ko intambara ikomeje
yavuye muri este yageze muri Katanga iragendaga igeze kure igeze za Kalemi amakuru yaho kurezo ntibakubwiraga ko abanyu bagumye kugira ibibazo wenda bafunzwe kandi aho niho naringeze ku minsi 15 narimo numva amatangazo ya Radio Rwanda mu gitondo numva babite data kandi data nari namusize wari uzi ko ari Rwanda yari mu Rwanda yari yasize muri Zura aje Rwanda ni abadamu bacu bari aje kubareba no ngo habe hatarashira iminota nk'itatu numva babitse muramu wanje wari ufite mushiki wanje ukurikira mungu abanyabyinshi witwaga Ruganza Sebikamba wari Kalemi Kalemi ariko aravuye ikica ndasohoka ariko sinasohokaga muri iyo nzu nari ndimo ngo nje kure bari barampaye inzu nabaga mu nje nyine umukozi yanzaniraga mu ibiryo akongera gakinga sohoka gatoya mpagarara ku muryango ndasubira ndinjira umunsi urira nta muntu washobora kungeraho nta telefone zari zihari icyo gihe nta communication yindi nimwe nareshoboraga gukorana n'abari hanze nategereje baba frere ku mugoroba baje noneho ngo sohoke kuko babaga bamaze gukinga gate ngasohoka nkabasanga mwabo mbabaza amakuru mbona ntibashatse kuyambwira nagira gutya nkabona ko baraganira bakasa nk'abangenda uruhunge baba frere bajya bahungiyeho nagira kwibaza ati niki cyabaye nuko ngo mukanya bazanye ibiryo ngo turye birananira ngo turangize ntabwo ati mubwira amakuru nababajije ndimwasubiza mubwira amakuru hanze bimeze gute ngo bagiye kumbwira barimo umugabo w'umusaza arambwira ati amakuru turabona wayibwiye we twahaye ibiryo bikaba byakunaniye turabona wayibwiye amakuru ari aha hanze ni uko abanyu bose bafashwe bose nta n'umwe ukiri hanze bose bafashwe bafunzwe ariko amakuru dufite ari kuvuga ko bashobora kuba bagiye kubica cyangwa se bagiye kubashyikiriza HCR ataye makuru niyo ari kugwa hano ntituramenya nimba bizagenda nuko yandi y'imfu namenye mu gitondo sinashaka kuyababwira ndaceceka urumva yari ayawe gusa ndaceceka noneho ndababwira ati ariko nimba bimeze gutyo mwarampishe kandi mwarakoze ariko nimba abantu bagiye kwicwa murumva bakwicwa ngasigara cyangwa nimba bagiye guhabwa HCR ngo ibajane jewe ndasigara hano naryaje jewe ntiyazaboneke n'umwe uvuga amakuru yanjye nimba nzoba narapfuye cyangwa narakize bizaye mwambabarira mukamfasha ubwo mumbwiye ngo muze aho bafungiwe mukanjana ngasanga abandi nuko ngaje kumusubiza wa mugabo atese twoba twaraguhishe ngo tugukize urupfu nitumara turugushire nuko nawe ati none mwarampishe kandi mwarakoze ariko kugira ngo nsigare abandi bagiye kwicwa ntacyo byaba bimaze kandi nimba ari ugukira mureke ngende nzakirane nabo nimba ari ugupfa ngende nzapfane nabo nuko ati ntibyoroshye kurumva we twagenda gute twakujana gute ndamubwira ati mushyire mu modokari munjane nimujya kungeza kuri iyo gereza muntugire urutoki jewe ndiruka pagereza ndishimye imodokari yacu bayibonye titwubakira ko twari twaraguhishinga ni kesi gukurikirana ikindi cyongeyeho biratugoye kuvuga ngo tukujane twumva ngo abandi bagiye gupfa ngo tukujane tugushiriye urupfu twaraguhishe none reka dusenge genda uryame dusenge Imana
iratanga uburyo bwo kuzahura n'abantu. Nuko nasubiye muri ako kazi bari barampaye ngo nshike iyo joro ntabwo naryamye, ndarasenga Imana ariko n'ibitotsi ntaho nari kubikura. Na nyogosenge ntiyaraheruka kukugeraho? Oya, ye yaramaze nkakangahe nta makuru kandi nta yindi communication, nta telefone zabagaho icyo gihe. Nuko bukeye mu gitondo buca nafashe umwanzuro wo gusohoka, fata imyenda yanjye ndambara, fata inkweto ndazifunga, ndavuga ngo uyu munsi ngomba gusohoka muri ino nzu. Ariko ugiye gusohoka nyine batishimye bareba gucumbikiye? Ariko uze ngo ndasohoka ku ngufu. Oya, urabinginga wumvise ukwizera plutôt, ndavuga ngo ndasohoka muri ino nzu. Nuko araza mu gitondo wa musaza aransuhuje, wabyutse nazutse, ndagiye ndaza kureba uko ngeraho mama wawe ari, mushenge niko bamwitaga, ndaza kureba ko nohagera sabe ko namuvugisha, banyemereye nkamuvugisha, turavugana uburyo bwawe bwo kuva hano. Nuko aragenda saa sita agarutse muri pause, araza arongera aramvugisha, arambwira ngo zananiye natinye kukujana. Oya, kubonana na nyokoga. Nuko uwo musaza agarutse ubwo saa sita arambwira ngo byananiye nabitinye, ariko ntacyo ndaza gusubirayo ku mugoroba wenda ndahagera. No kuva ubwo nambaye inkweto mu gitondo sinigeze nzikuramo. Mu mutima wanjye numva nizeye ko ndi gusohoka aho ngaho. Nubwo yambwiye gutyo ko atabonanye na mushenge, ariko nkomeza kugira ko akwizera ko ndi gusohoke aho muri iyo nzu. Biragenda bigeza saa moya z'ijoro. Za nkweto sinigeze nzikuramo. Najyaga kuryama amaguru nkayasiga hasi, kirambika ku buriri. Bari wagize amabazo menshi. Navuga ati ndasohoka muri iyi nzu uyu munsi. Ngo bigere saa moya z'ijoro, numva barakomanze, ngira ngo nibo bankomangiye. Baba sirikare kandi? Oya, baba frere. Ndakinguye, ngo nkingure, ngo ngira n'icyo mbona ni mushenge. Arambwira tukumaze umwanya munini aha ndi kujimpaka n'aba bantu. Naje ndababwira ngo nje kukujana barananira. None barasa n'abanyemereye, itegure tugende. Barasuye kandi ngo nje gusohoka baranyitanga ba frere. Iboga bari baza amakuru yanyu ibigiye kubabaho, bose babipeze bakabona ari akaga. Ntabwo twarahishe umuntu, tumumaranye ukwezi n'icumweru, ngo hanyuma umunsi mugiye kwicwa ngo tumutange. Ndababwira ati nijoro ntitwavuga ngo dusenge Imana itange igisubizo, uburyo bwo kuva hano. None inzira ni iyi ngiyi Imana itanze. Naho mushenge burya wa mufrere ntigeze anamugeraho, ahubwo haje umuyobozi wa ANR muri Likasi, aza kubasura aho muri gereza, abaganiriza. Mushenge bimuzamo, ahita bimubwira, aramubwira ati mfite umwana nahishe. Umwana nahishe mu rugo, baradufashe bamusiga mu nzu, none ndashaka kujya kumuzana. Wa umuyobozi wa ANR atese kurabona utinyuka kugenda wenyine, ubu sindabohoka, ati hari aho ngiye kuja n'ingaruka ndagutora tugenda tuje kumuzana. Yapfuye gusohoka, nawe ahita amusohoka inyuma. Nkoze igitangaza baba frere babandi ndabikishije. Asohoka yitwikiriye igitenge, ashike hanze, ahita afata taxi voiture iramuzana. Nibwo yaje aho ngaho kuntora. None tugende. Baba frere ndabingize, ndabwira ati mwarampishe, ndabashimiye, ahasigaye reke ngende. Ibi nibyo twaraye dusengera, nibyo twiriwe dusengera. Komeza kubinginga, ndabwira ati mwarampishe, mwarakoze, Imana ibahumugisha, nimureke ibi nibyo twarimo dusengera, n'Imana itanga uburyo nibuva ngaha. Sanga abandi nimba ari ugupfa tuzapfane, nimba ari ugukira tuzakirane. None
mu ndeke ngende nuko baramfata bansezera uwo musaza akaza nsoma ansezera ati genda nta kundi uwavutse ari umugabo nuko bihangane nta kundi turasezerana twurira imodokari turagenda naharya kuri ya gereza noneho ni prison centrale ga yaho oya prison y'abasoda ntiyari ni na prison hari ku mugabo w'umunyarwanda Dr Kayihura cyari igipango ciwe ariho babegeranyirije nico bari bafungiwe habiri kuri yanere hari akasho gatoya katashobora kujamo abantu benshi karimo abantu ngira babari 40 nuko abandi benshi bagwiriyemo abagore n'abana bashirwa muri ico gipango cyo kwa Kayihura aho niho naje kujanwa bwarakeye banjana hariya muri ane batujanye turi batatu ariko nta gukubitwa ntaki oya aho ngaho kwa Kayihura ntabwo barimo badukubita abakubitwaga bari abo ngabo bari muri yanere bari abagabo nibo barimo bakubitwa nuko baza kuvuga ati hari abagabo baraye bazanwe aha ngaha kandi hafungiwe abagore n'abana none tugomba kubajana batujanye turi bane abahungu babiri bavukanaga b'abanyamasisi naje n'undi mugabo w'abasinga witwa Gasore ubu asigaye atuye muri Amerika bavuye nawe yari yaje muri ubwo buryo muramu wiwe nawe hari aho yari yarihishe muramu wiwe mukaba mukuru wiwe nawe yaje kumuzana kuko mushengeraje duhurira aho ngaho nuko baza kutujana bukeye muri iyo gereza ngo dushike tuba benshi aho muri ane ati abantu bagiye kwicwa no kuzigana gereza ni gereza barongera bukeye badusubizayo twarayeyo rimwe gusubira hajya mu bagore n'abana kwa Kayihura nuko iyo hari hanini yari inzu nini tukaba mu byumba no muri salon ariko abo bantu bose bari abanyamurenge majorite cyangwa barimo n'abanyarwanda n'abanyamasisi hari abanyamasisi hari abanyamurenge hari abanyarwanda nuko tubaho muri iyo nzu ubwo gatwari tugezemo ku minsi 16 y'ukwezi kw'icyenda ngumwo kugeza ku minsi 18 y'ukwezi ariko iyo ntimwabaho nabi cyane ico gihe aho twende twakubitwaga no kurya twari dusigaye dufashwa na CICR yari isigaye tuzanira ibiryo aho ngaho nuko tubaho ngaho kugeza mu kwezi kwa 12 ku minsi 18 mu gitondo kare tubona ikimodokari kinini Kamini yagiraga ibibisa binini cyane tubona kimwe kiraje giparitse iruhande rw'iyo gereza yo kuri yanere hari abantu twarangizanye basohoye babagabo bose bari mu gihe baburiza imodokari iraza na harya kwa Kayihura dufungiye ihagarara aho ngaho badutegeka ko twese dusohoka kandi ntacyo dusohokanye kuko abo bagore bafashwe gabo bagenda bazana ibintu bari n'amatora ibikapo musohoke nta kintu musohokanye nuko bisigara aho ngaho turagenda twese batwageza muri iyo modoka twari abantu basaga 100 nari bise binini cyane sinkibuka umubare uko twanganaga ariko twasagaga 100 nuko tubona imodokari ifashe direction yerekeza i Lubumbashi ariko muri twebwe tutangira kubaza uko tujanwe tugiye kwikirwa mariko mubona kwitwa bigihari kandi mwarabonanye na CICR mwariko mwizerana none ko ari ugukira nta makuru twari dufite twari tumenya iyo tujanwe no ariko nyine ibyo kwitwa by'abantu twabibonaga hafi kuko twakurikiraga amakuru naho ngaho nakubwiye ko nari mfite akaradiyo nari narakazanye aho ngaho tukumva amakuru y'intambara igeze twaramaze kumva ibyabzura ko byagenze abiciwe Kalemi mumaze kumenya amakuru menshi byose ayo makuru yose tuyafite nuko ngo
dutangira kuvugana ati ko biri kose hari icyuzi kinini cyabaga uvuye Likasi werekeje Lubumbashi turavuga ati niho bagiye kutwicira bagiye kutwicira kuri iki cyacuzi ikigo ko cyitwaga nuko turagenda ngo tugere gutya tubona turagitambutse imbere yacu rero imbere yacu hari imodokari imwe ya Kongo ya polisi yari dushoreye ibagendera imbere turagenda noneho ngo tuje kugera imbere dusanga amabariyeri menshi dusanga amabariyeri menshi y'abasirikare ati ba bantu b'amazuru maremare baracyaba muri iki gihugu abandi barenga ahangaha barayihagarika imodokari baratwinjirana umwagarara mu muryango w'imodokari ati ndafungura grenade imwe nibatere mwese mushime ntabwo murenga ahangaha barasara bigira abasazi polisi iringinga rero niyo ngiyo twaciye hari bariyere zindi twaciyeho bakagerageza kubumvisa bakareka tugatambuka ariko iyo ngiyo ngo tuyigereho barasara ntibashobora gutambuka ngo babiciraho nuko ngo amare polisi ngimare kunanirwa bahamagara muri camp y'amajepe ya Kabire ya Kimbembe haza Kongwa zirindwi yego ziraza nizo zadukuyeho nizo zadushoreye zitwinjiza i Lubumbashi muri komine ya Kigoma hari ikigo cy'abamaseri hitwaga Bakita ikigo cyabo icyo cyari cyarakusanyirijwemo abantu bacu bacitse ku icumu mbese batishe magereza atandukanye ubwo dusanga barimo twarinjiye ngo tugereke turangiza abantu abagabo bari bakingiranye mu mazu abiri abagore bo bari hanze ntibabakingiranaga ariko bahagaze imbere y'amazu yabo babamo turagenda batwururutsa haruguru bari bashize intebe n'amameza hari abapolisi barimo kubandika imyirondoro buri wese agenda atanga umwirondoro wiwe atanga umwirondoro wiwe hanyuma bakatwinjiza muri ya magereza nuko ku minsi 18 gari ku 12 dusanga nabo CICR yatangiye kubagemurira ngo dushike dusangaga abantu bacitse ku icumu batangira kutubwira amakuru naho burya twari tukiri Likasi twigeze kwandikirana izandiko n'abari mu Lubumbashi twandikirana izandiko ibibazo byarabaye yego muri CICR hari form impapuro baduhaga twandikaho inzandiko CICR kazijana bikaba byari bibujije ko hagira uvuga ko hari umuntu wapfuye bene makuru tiyashobora kuvuga muri ubwo bwandiko hakaba mubyara wanje umukobwa wa Muzehe Remia Mazimana navuze bikundwa muka Ernest aranyandikira mbona urwandiko rwiwe ambwira amakuru yabo bari kumwe ambwira ngo barunaka turi kumwe bavameri turi kumwe bane turi kumwe yarwanditse kera bagize Bakita cyangwe bakiri mu bari muri Bakita twese tukiri Likasi yongeraho ngo abo ntavuze nanjye sinzi aho bari nuko twahitaga twumva ko abo batakihari nuko tumaze kwinjira muri gereza tutangiraga kubaza amakuru nibwo nasanze Byadunia wa Bishop Muhima namusanzemo amwira amakuru yiwe uko yarokotse nuko abanza kugira andi makuru atakubwira ariko ngo umwe kuganira n'abandi kuko baduhaga isaha imwe yo kota izuba tukabonana n'abandi noneho tangira kumva abantu bavuga ati runaka yapfuye umunsi runaka yapfuye umunsi runaka bavuga bakuru baje umva barabavuze kandi ayo makuru azi Byadunia negera Byadunia na wese ko wambuye amakuru ariko uhishamo amakuru
ya Grand Frère Gadi kutayambwiye kandi abantu bari kumva ngo yayo nuko ati nareba gihari urimo nkabona ndokubwira amakuru yose nkubwira indonindo ariko yapfuye ku minsi 5 twari turi kumwe twajangwe turi abantu benshi imodokari yuzuye hanyuma umwana umwe nawe yarapfuye w'abanyekarama yitwaga Semahoro bamuhoza musimbira ati aravuga ati uko twese turapfuye hazabure n'umuvuga amakuru yacu ati uwo bataboshe ariruka imyenda bose bafunze ati uwo bawe yumva umugozi utamufashe agerageze yibohore arwanira imbunde turebe ko horokoka n'umwe uzavuga amakuru yacu Zaduni ati jewe umugozi ukaba utarumfashe atariko ndi umusivili ngira ubwoba ndarwanira imbunda atangira guhambura undi muhungu bari begeranye w'umusirikare ngo atangire kumuhambura baramubona ngo bamubone uwo musirikare bari babicaye hejuru ati hano hari umushenzi urimo guhambura nuko badavuga ati nimumanure ngo mumuhere umuza bizaduniya baramumanuye ngo baramufashe ukuboko baramushoreye barimo babageza ku cobo cyari gihari bakamurasa Masimba bakamurasa bagata muri za byobo nuko ngagere hariya yazambwira sinamenye uko hari mu ijoro nijoro yazambwira ngo hari ukwezi kwinshi ariko hari nko mu masaa 7 cyangwa amasaa 8 y'ijoro ati sinamenye uko byagenze mpita numva umutima urambuye nishike umuntu niruke nuko ngamwishike aramurekura nuko hari indare nyinshi ngo ariruka ngo yiruke muri ya ndare basa n'abamukurikiye ngo bamukurikire abandi baramuhamagaye bari bamukurikiye mugaruke n'abandi badacika Zaduniya barirutse akiratyo agenda yiruka agwa ku biti nuko aza guhuruka kugahana iyo ngiyo bukeye mugahana yinjira muri ako gahana umugabo umwe aramufata amushyira mu nzu aramusaba ko Zaduniya amusaba ko yamujana yomurangira inzira ija muri Zambia Zaduniya wa muntu amwe ati sawa reka ko ndakora ikinga ryanjye n'indangiza ndaza ngo amare haza kuza ngo abantu imba ari wowe wabivuze nimba koko ari abanere bamenye ko hari umuntu waje aho baraza bamwaka wa muntu barongera bamujana kandi Lubumbashi ubwo ngubwo namusanze ari mu bandi bafunze ari muri ubwo buryo yagarutse kandi akubwiraga ko Grand Frère Gadi nawe yajanywe muri abo n'ubwo ko bari kumwe muri iyo modokari ko ariho yapfiriye nawe umusirikare yaragiye kubohora nawe iyo modokari yose nta wundi warakoze niwe wenyine kandi yazambwira ko cyari ikimodokari bene ibi by'abasirikare binini bari baryamishijwe umuntu ku wundi hejuru y'umodokari kandi bari benshi cyane nuko aho akomeza kumbwira amakuru ngenda mbaza n'ay'abandi runaka yafatiwe he ngarutse burya nje kuri Irikasi inzu twari turimo twari abantu 11 Irikasi Lubumbashi twari abantu 11 barimo bakuru banje babiri Gadi na Nehemiya na muramu wanje Mukanehemiya na Munyakarama ari umungwa mukuru wanje kwa data wacu akaba na mubyara wanje witwaga Mberwa akaba n'uwo mwana wo ngo wavuze atyo Zaduniya abwira Zaduniya yitwaga Semahoro yari escort ya Nehemiya nuko hakabamo n'abandi bahungu abasirikare babaga mutwara abandi 11 muri iyo nzu nza kugera aho muri iyo gereza nsanga mu 10 ryari byasigaye njyewe ganari nagiye Irikasi mu 10 nsanga 8 barapfuye harokotse babiri harokotse wewe oya njyewe ndi wa gatatu nari yivuze n'abandi 10 basigaye harokotse babiri harokoka Marume turi kumwe
batuye mu Bugande harokoka na muramu wanje ufite mushiki wanje w'abanyabyinshi bitwa Soni. Soni yego nawe yari Lubumbashi. yego twari turi kumwe abo bantu ko twari 11 muri iyo nzu sanga harokotse babiri naje wa gatatu abandi bose sanga barabishe. yego tuba muri iyo gereza mu Bakita. tuba Bakita yego tuba muri Bakita kuva kuri iyo minsi 18 y'ukwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa gatandatu kw'icyenda n'icyenda. Ese muri Bakita uburyo mwari mubayeho ngo imibereho yari imeze ite? Imibereho Seyiseri yari bitayeho ku buryo yatwitagaho ikabagaburira, yatuzaniraga kawunga n'ibishimbo n'amavuta. Rimwe nibwo ariko nabwo batubwiye ko uwo muntu atashatse ko izina rye rizamenyekana. yatuzaniraga imiceri, yatuzanira umuceri mugira neza nyine. batubwiye ko atashatse ko izina rye rizamenyekana. ariko Seyiseri yatuzaniraga kawunga n'ibishimbo. twariyaga hagati ya saa 9 na saa 10 za buri munsi. Rimwe ku munsi. nubwo ese mwari mungana gute mwese ugereranyije abagore n'abana twari benshi aho muri Bakita abari barokotse impande zose, abarokotse muri Lubumbashi, abarokotse Likasi, abarokotse Kolwezi, abarokotse Kamina. twese twari twahurizwa aho twasagaga 500. mwari benshi, twasagaga 500 niko nibuka. noneho tubaho ngaho Seyiseri ariyo izitwitaho. twaryamaga kuri sima amezi menshi. ariko biza kugera igihe kandi abandi bagira neza batuzanira amatora. twaje kuza dusigaye tugira amatora turyamaho. ese ya mvune yawe waje kuvurirwaho ubwo? noneho kwa kuboko iyo minsi namaze aho ngaho muri abo bafrere kwageza gushishuka kuva aha kugera mu gitugu. ya mvune nagiye iraga pomade ngakomeza kwisiga aho nyine ngakomeza ngakanda ngasiga na pomade. n'ubu ngubu ngiramo akantu ndanumva wowe urakira muri ubwo urakira. byamaze iminsi nza nkora kumva kagiye ko ku ruhande ariko kurakora neza kurakora. nuko turatuye aho ngaho ayo mezi kuvaga mu kwa 12 kugeza mu kwa gatandatu. ku minsi 27 y'ukwezi kwa gatandatu mu gitondo barazinduka abo bazungu abakozi ba Seyiseri bafata konvoi ya mbere bayuriza indege iraza mu Rwanda. jewe naje muri konvoi ya kabiri bukeye ku minsi 28 y'ukwezi kwa gatandatu 9. indege idutura i Kanombe mu Rwanda. turara harya mu Rubirizi munsi y'i Kanombe hari kaminuza Rubirizi. batujanyemo abariho baturaza bukeye mu gitondo imiryango yacu iza kudutora. uko niko mwarokotse. niko nageze mu Rwanda nsanga imiryango wacu barahuje. urakoze cyane kandi tuguha pole mu by'ukuri kuri ako karengane n'akababaro. nagira ngo nkubaze turangiza iki kiganiro ibibazo nka bibiri. ni ukuvuga ngo Likasi nta banyamurenge bahikiwe baba abasirikare cyangwa abasivile icyo gihe nyine ibibazo bikiba icyo gihe babafashe, nubwo byenda byari bigoye kumenya amakuru ariko kuko mwaje guhurira hamwe wenda ko muri izo zaho ndetse mwaranajanye n'iri Lubumbashi ibyo byose mwaraganiriye kandi abanyamurenge dukunda kumenyana abantu bazabwirana amakuru. byababwiye gute nimba uwo byibuka? Likasi nta bantu benshi bahaguye. haguye umugabo umwe. Likasi mu mujyi haguye umugabo umwe
sinzi nimba ari umunyarwanda cyangwa ari umunyamasisi kuko sinari muzi bamwiciye mu bitaro Umuseveni bamwiciye mu bitaro hanyuma abasirikare hari hasigaye abahungu babiri b'abanyamurenge b'abasirikare umwe niwe nibuka yari iwacu muri Byura representa w'abasama wa Mudagiri bahise bafata imodokari ngo reka baje Lubumbashi bamaze kumva ibibazo byabaye ntibagezeyo biciwe nzira babiciye nzira ariko abandi basivile ubanza bari mu muhungu bitaga Fika abanyabyinshi nzanumva ko ashobora kuba yaravuye irikasi bari abantu babiri nuko bafatishijwe n'umushoferi bari bafashe bageze kuri station bari kunywa essence signale abo ngabo abo no bahamagara imbere basanga babateze bakuramo barabica mwahise mumenya amakuru yabo mukiri ikasi amakuru yabo twarayamenye sinzi iki gihe twayamenye nimba twaramenye ikiri ikasi nimba twaramenye tugeze Lubumbashi ariko amakuru yabo twarayamenye ko nagaho twari ikasi hanyuma naho Kolwezi hari amakuru yaho make umenya nimba hari abasivile bavuyeyo Ikolwezi nta abavuyeyo zumwe umuhungu wa Muyomba Mazimano mukuru wabo ngabo bapfu mukuru wabo bana babiri ari muri Amerika ubungubu niwe nzi wavuyeyo abandi namenye baguyeyo ni babahungu babiri nakubwiye ba Muyomba Mazimano n'undi muhungu w'Abega wa Rwumbuguza witwaga Mukwiza yari umusivile bari kumwe mu kiraro nabo bana urumva bo ntibari no mu mujyi Kolwezi bari muri ferme abandi nta bandi narinzi Kolwezi nari ntarahagera nta yandi makuru abantu bapfuye Lubumbashi ho imibare kugaza uyu munsi tizwe ni benshi Lubumbashi kimwe na Likasi hari hatuwe n'abanyarwanda bitanu n'icenda benshi abenshi bari n'abakozi baje kamina hakaba abanyamasisi hakaba abanyamurenge bari bagiye bari benshi nyuma y'intambara y'icenda na bari barabungiye n'abasirikare benshi abo bose barishwe muri ico gihe nakubwiye ngo numvise itangazo ribika data we yaguye Kalemi amaze nari mfite mushiki wanje mukurikira yari Kinshasa nawe n'umugabo wiwe Marehemu Ruganza Sebikango igihe abanyarwanda batashe ahita yohereza umugore yatahanye n'abanyarwanda bataha nawe aza mukurikiye nyuma ariko we ngashike ntiyahagarara mu Rwanda itakomeza reka ngene ntabare muri Byura ndebe ko nzasanga hari warokotse Ruganza nuko yaguye Kalemi bariho yicirwa data nawe ico gihe mushiki wanje amaze kuhagera abona intambara yabaye kandi twese tukaba twari Lubumbashi abahungu biwe ko turi batatu n'umukazana wiwe n'abo bandi mukwe wiwe na muramu wiwe n'uwo mwuzukuru bimwanga mu nda aravuga ati sinakwicara ngo reka ngende ngerageze ngere Uvira ndebe ko nabahamagara bakaviriya ageze Uvira nta matelefone yari yabaho ashakisha foni ngo ushake ntiyatubona aravuga ngo reka yambuka agere Kalemi arebe ko yabigerageza ngahagere naho aratubura kera ibihe byari byabaye bibi byahindutse ndetse atekereza gufata indege ngaze Lubumbashi ngarebe ko yodukurayo ariko kera ibihe byabaye bibi igihe akiri aho ngaho arahafatirwa nawe abariho yicirwa ubumenyi uburyo Nehemiya bishwe bo nimba ubimenye mukuru wawe wundi bantu bishwe ku matariki nakubwiye 5 bamwe bajanye na bya duniya abandi bagiye bafungirwa ahatandukanye bamwe ntibiyicwa Nehemiya ari muri abo ngabo baje kugeza ku minsi 10 bagifunzwe baza kubakura aho bagiye kubica ngo aho bari kuburiza imodokari kuko ari kumwe n'umugore umugore w'umusirikare mukuru wari ubafunze
aravuga ati umugore ntazapfana n'abagabo, umugore ni umusigi, arangaye ntabwo nsigana n'abandi. umugore nuko baramufata ku ngufu bamurutsa mu modokari baramusigaza, hanyuma barya abandi barabajana, nibwo babajanaga Kandido hahandi babantu bafungiwe nabi cyane, bantu babanje kubafungirwa. nuko babahagejeje ko bari bagiye kwicwa babakuramo imyenda bose, nuko bigeze aho batanga itegeko ko bahagarika kwica abantu, barabafungira hamwe, noneho harya babashize babashyira mu kumba gatoya, barabyigana cyane. mu kanya ngo baza gukingura bashaka gukuramo abasirikare ngo aribo baje kwica, ariko n'abandi kubera ngo ububabare bari bafitemo batangira gutangura ngo basohoka. uwo muhungu wacu witwaga Munyakarama, muramu wanjye azambwira ngo yaramufashe mubuza ngo reka kugenda, aba nibo bagiye gutangira iwo kwicwa. Arambwira ati no, reka ngende mfe mu bambere. Yari wajya Munyakarama, yari umusivile twari twarajyanye tugiye kwiga. nuko ngamare ba bantu bakuyemo bazavuga ngo bari abantu 22 babashyira mu kandi kumba, ntibaba bakibishe barimo Nehemiya, babashyira mu kandi kumba, bari bagwiriyemo abasirikare babashyira muri ako kumba. barimo n'umuhungu w'abanyabyinshi, yari umwana mutoya ariko yari yagiye mu gisirikare akiri muto, bamwitaga akazina kagatazirana ngo ni Sungura. umwana waganiraga cyane, barambwiye ngo uwe bari bamushyizemo amapingu araruha aca amaboko arinjira neza. yapfuye ngo banamumennye n'ijisho, bamukubise bamumena n'ijisho. noneho yari kumwe na Nehemiya muri bajya 20 bari muri biragenda ukwezi kwa 8 kuja gushira. yambwiraga ko azakeka ko hari nko matariki 22 cyangwa 23, akamwe ngo ntazayibuka neza ngo cyangwa hari mu mpera ukwezi kugiye kurangira, yibuke neza amatariki. hamwe ngo nibwo bahiye mu rukerera barabajana bose barya bose bari muri kakumba, noneho basiga kandi kagwiriyemo hamwe babyiganaga, karya karimo abasivili, abarimo iko barakareka, karya karimo abasirikare barabiba barabajana muri iryo joro barabica, ariko nabo haza kurokokamo umuntu umwe. Harokotsemo umuntu, umugabo w'abagorora witwa Matanure, muri umuntu wa Pasiteri Bizuru. Bizuru Yohana. Yego, n'umugabo. Mwarabonanye se muraganira, akubwiye uko byagenze? Naramubajije rwose. yambwiye ko asa n'uwakijijwe n'umwe mu baza babica. nabo babajanye Kilimasimba. Oya, iwe ntahaza aho babajanye, kandi bo babikishije inkota. noneho ngo aravuga ati nimba yaramukijije abishaka, nimba yarabikoze ari umujinya, yamukubise urushi, ngamukubita urushi yamaye adahambiriye, ntiyarahambiriye, amukubita urushi, ngamukubita urushi yamaye yiruka, kurya mukubise rwa rushi ahita yiruka, nuko arakira nawe. bari babagajeho batangiye kubica cyangwa bari batara? Oya, bari bahabagejeje. Abasigaga urumva naho bici bose nabo nta wundi barokotsemo. Okay, urakoze cyane kandi tuguha pole no kwihangana. Ni ibibazo byatubayeho kandi n'ubu birakomeje. Mu by'ukuri ikibabaje nuko ibintu byagiye biba ku bwoko bw'Abanyamulenge bigenda byisubiramo inshuro nyinshi, abandi n'abababona jenoside zazigeraho zihagarara, abarokotse bakabaho bagashaka imibereho, ariko Abanyamulenge bo byaranze. Urakoze rero kuri kiganiro duhaye, kandi tukuyanganisha cyane kubura abavandimwe ndetse n'ababyeyi muri biriya bihe, ndetse n'ubu ngubu ubwoko bwacu bukaba buri mu bibazo nkabiriye. Urakoze rero, tuzongera. Murakoze cyane.